يلا امشوا معنا في فلسطين متى راجعين يلا امشوا معنا في فلسطين وباب الأقصى نادانا متى راجعين يلا امشوا معنا في فلسطين وباب الأقصى نادانا متى راجعين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasyid pembuka tadi mengungkapkan kepada kita semua seruan tentang Masjidil Aqsa. Mari berjalan bersama kami menuju Palestina. Derap langkah Masjidil Aqsa memanggil kita, kapan kita kembali. Berikut persembahan nasyid dari kami, dari Sautul Harakah, Cita Pemuda.